itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda muri rusange. Iri tangazo rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rirabareba, mukwiye kuryumva mukumva ibikubiye muri rino tangazo. Ni mu gihe iri tangazo rireba cyane cyane abashoferi. Impamvu mba ntangiye mvuga ngo iri tangazo rirabareba mwese nuko mwese mukoresha imodoka mu buzima bwanyu bwa buri munsi mu mujyi wa Kigali, muri gukoresha amayutongo kugira ngo abageze aho mugiye Kabuga, Masaka, Kicukiro, Kabeza, Sonatube, kubera ko iri tangazo ni irya polisi yatangaje nyuma yuko imodoka yakoze impanuka. Ariko niyo mpamvu mvuze ngo mwese rirabareba nuko mwese mukoresha imodoka. Iri tangazo ni irya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yatangaje ko ikamyo yavaga Kigali yerekera Muhanga yarenze umuhanda ikagonga ibyuma bikikije ikiraro cy'umugezi wa Kayumbu. Ikamyo, abaturage bari ku muhanda bategereje imodoka iberekeza mu mujyi wa Kigali yabagonze hapfa umuntu umwe, abandi 11 barakomereka. Iyi mpanuka yabaye ahagana saa 12 z'umugoroba ku itariki 21 Nyakanga umwaka wa 2025 mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Musambira. Iya ni incamake y'amakuru ngiye kuyabagezaho. Nitwurinzwe n'Imana Emmanuel. Abanzi banze ku mazina ya Kidasamura Movie. Munyarwandakazi, kora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro. Reka twikomereze amakuru yacu mu buryo burambuye. Iriya yari incamake, birani ibikubiye mu makuru ngiye kubabwira. Turiga ku ngingo 3 cyangwa turavuga ku ngingo 3 zo mu muhanda. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda yatangaje ko ikamyo yavaga Kigali yerekera Muhanga yarenze umuhanda igonga ibyuma bikikije ikiraro cy'umugezi wa Kayumbu, ikagonga abantu bari ku cyapa bategereje imodoka iberekeza i Kigali. Ni mu gihe umuntu umwe yapfuye, abandi 11 barakomereka. Ndagira ngo mbanze ngusobanurire kano kantu ugasobanukirwa. No kuvuga ngo ikamyo yavaga Kigali yerekera Muhanga yagonze icyapa cyangwa yagonze mu cyapa aho abagenzi baba bari, ndetse hapfa umuntu umwe, abandi 11 barakomereka. Nizere ko mubyumvise, ndetse reka twikomereze n'amakuru yacu. Iyi mpanuka yabereye ahantu hazwi mu karere ka Muhanga, umurenge wa Musambira. Ni mu gihe impanuka yabaye mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba ku itariki 21 Nyakanga ukwezi no kwa 7 umwaka wa 2025. Reka na bino bintu mbanze mbibasobanurire kugira ngo mubyumve akantu ku kandi, cyangwa mutaza kugira n'akantu na gatonya musimbuka. Kuvuga ngo iyi mpanuka yabaye mu masaha ya saa 10 z'umugoroba. No kuvuga ngo iyi mpanuka ibaye mu kanya gatonya gashije. No kuvuga ngo rero polisi y'u Rwanda irongera kwibutsa abantu bakoresha umuhanda kujya bakoresha umuhanda neza kugira ngo batazajya bakora impanuka, kuko urumva nimba umuntu umwe yapfuye abandi 11 bagakomereka, urumva ni ikibazo gikomeye. Ese iyi modoka yagize ikihe kibazo kugira ngo ibe yagonga mwa kino cyapa? Ese byagenze bite? No mpamvu rangende hano kugira ngo mbasobanurire imva n'imvano byagenze bite kugira ngo ino modoka ize igonge hano mu cyapa. Ni mu gihe iyi modoka yabuze feri cyangwa yacitse feri. Izi modoka z'amakamyo iyo itari kugenda gakenye gacika feri, murabizi ko nta garuriro igira kubera ko iba yirukanka cyane, murabizi yuko iba iremereye. Ni mu gihe impanuka yatewe nuko imodoka yabuze feri, ariko polisi y'u Rwanda igakangurira abashoferi cyangwa abantu bakoresha umuhanda kujya batwara neza, cyangwa mbere yo guhagurutsa ibinyabiziga byabo bakabanza bagacekinga yuko ikinyabiziga cyabo nta kosa gifite cyangwa nta kibazo gifite, kugira ngo birinde barinda n'abandi bari mu muhanda. Iyo uri mu muhanda buriya uba urimo uragendana n'urupfu.
munyarwandakazi niba wowe bwa mbere ugeze ku nomero Kidasamura Movie nyaboneka nkubwire ngo ukora subscribe. Turaza kugaruka nanone mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Mbandazi mu kagari ka Cyeru aho umusore yafashe intama ku ngufu, ubwo mu kwezi gutaha undi musore wigize kuhafatira inka ku ngufu ihita ipfa, ariko nanone iyi ntama nayo ndabona iri mu marembera yo gupfa. Nabyo turaza kubigaruka mu buryo burambuye. Rero nawe nimba ariko bwa mbere ugera kuno muyoboro nyaboneka kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Subscribe ni inkunga yawe ikomeye, gukora subscribe nta mafaranga bigusaba kugira ngo tuze turambure ino nkuru y'uno musore wasambanyije intama nayo tukaba tubona iri mu marembera kugira ngo tuyirambure. Turayirambura mu kanya nka nyuma y'iminota 30, ariko nukora subscribe uraza kuhita uyibona gatanu kuri kagenzi kako. Urakoze cyane. Nge mwabanaga nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura Movie, banyita Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonwa. Murakoze.